U organizaciji Bošnjačke kulturne zajednice sinoć je u Petnici održana svečanost postavljanja kamena temeljca za izgradnju Bošnjačkog kulturnog centra na Bihoru. Među prisutnim gostima koji su došli iz gradova regiona kao i dijaspore bili su i predstavnici Bošnjačke demokratske zajednice, Bošnjačke kulturne zajednice, zajednice sandžačke dijaspore, Bošnjačke nacionalne fondacije, kao i delegacija islamske zajednice na čelu sa glavnim muftijom Muamer Efendijom Zukorlićem. U ime Bošnjačke kulturne zajednice Berane Petnica prisutnima se obratio Almir Muratović. Da poručim onima koji nisu, ne da kažem koji nisu vjerovali u ovaj projekat, nego koji su na sve načine radili da ovaj projekat predstave kao nešto privatno, kao nešto da je nečije lično. Bošnjački kulturni centar je nacionalni vakuf. Danas svjedočimo postavljanju kamena temeljca, ubrzo će se krenuti i sa izgradnjom ovog kulturnog centra. Skupu se obratio i muftija sandžački Muamer Efendije Zukorlić, koji je u akciji za manje od sat vremena u Luksemburgu prikupio 77.000 eura za Bošnjački kulturni centar u Petnici. Kada sam vidio sa kakvom pažnjom su mediji u Beogradu, Podgorici pa i Sarajevu propratili donatorski skup u Luksemburgu koga sam predvodio, neki moji prijatelji su se uznemirili, a ja sam se obradovao i rekao da važne stvari u našoj tradiciji uvijek prati neka vrsta džumbusa i šenluka. Prema tome desila se historijski bitna stvar, a historijski bitna stvar je zapravo ovaj zaokret. Jer bi naši neprijatelji mnogo lakše progutali da se gradi kulturni centar u nekom od naših gradova Sandžaka, nego da se gradi na Bihoru u Petnici. Izgradnja Bošnjačkog kulturnog centra je pravljenje historijskog, civilizacijskog, kulturnog i uopće ljudskog zaokreta, istakao je muftija. Mislite li vi da je problem to što sam rekao ne primam ispod 500 eura? Ne, problem je to što ljudi hoće da daju, to je problem. Gledam, jedna od ovih država s ovog prostora nedavno u Londonu pravila, država sa ambasadom, sa sve silom, pravila donatorsku večeru, pa to hotel 5 zvjezdica, gala, pa to parada, pa fasada, ne znam, za neku humanitarnu akciju. Ja čekam cifru, kaže, skupili 4.500 funti. To vam je jedno 5-6 eura. Cijel ta skalamerija skupili 5-6 evra. U tome je problem. Oni su napravili takvu reklamu, ljudi zovu, kaže, možemo li mi da damo za Petnicu, za taj, koji nisu bili tu jer čuli na ove medije kako nas čejreče, pa onda se javili. Vidi, oni misle da nam učine zlo, a u stvari će nam, ako Bog, da učiniti dobro. Nakon obraćanja muftije sandžačkog Muamer Efendije Zukorlića, koji je ponosno ponio ovaj emanet, pristupilo se polaganju kamena temeljca. Nakon toga za sve goste upriličen je iftar.